uyabuya ukulayisela baba ngelizwe wena ufunza ngabani baba hayi mina ngiyabheka wena ukhazi ukuthi unkama ngadushwa nje umsele ngithule cha mawungabonanga no umfundisi ufundisani ngempela angiyazi umfundisi fika noJobe uthi abalele bangabantu ababandla yikhaya uJobe wethu induna yethu baba beza amakhosikazi amfundela ikhombo ukuthi ubaqedile hayi imali endaba ezinto hayi mankubi ngabona nje umuntu wesimame noma imuphi mekuvumele wami nawe futhi bonke nawe ngomdlalo navumewe nokushaba ufonje ungamthatha umakhumalo ake ngikuphe kanti kungcono uma kuzoba semthethweni ukuthi asibolekane for 2 days manje siniphisani siniphisana uphela yazi lo usile yazi Jobe usile Jobe wabuyazi uzothi ngalani niboleka bami sifike ekhaya singahambisana bese kuba uyena seqengelezake asilande phansi le ndaba inje ndaba ezethu fanele ukuthi isiphambane ephambana abakhosikazi nathi uyabohlangana empangeni edrobheni owakho behlanga makufika lokudla makusebenzisi sengiyababona abafazi bamentalwa ngalo wena mongalala emzini womuntu ushothi ungebantu uthi kunoJobe mongalala kwami ngebantu ngoba kungasho umntwana ekusele babade khona kulibanga bebelathi apha ngongizwe emsalazweni wathi emsukeni insizwe yaphuma iyocamana ingqamkeni evulile lethu ushevule wenza sekuhleka mina wangele shibeke ephela phansi